Amakuru ababaje kandi ateye agahinda harimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye n'ubwicanyi bubereye hano mu karere ka Kamonyi gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, naho umukobwa ndetse na nyina w'uyu mukobwa bafashe se ubyara uyu mukobwa ndetse akaba n'umugabo w'uyu mugore, bose nyine baramufata, bose bahurizaho baramufata baramwica. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bibabaza abagiye batandukanye bose bo muri kano karere ka Kamonyi, ibyo abaturage batangaje, icyo ubuyobozi bwatangaje, byose rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu y'akababaro kandi iteye agahinda, naho rero muri kano karere ka Kamonyi gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, kuri ubu ngubu harimo haravugwa inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umuturage witwa Singuranayo Philippe uri mu kigero cy'imyaka 47 y'amavuko, bigakekwa ko yishwe n'umugore we bashakanye byemewe n'amategeko afatanyije n'umwana we w'umukobwa w'imyaka 14 y'amavuko. Nk'uko amakuru aturuka hano muri kano karere akomeza abivugwa, rero byabereye mu murenge wa Ngamba mu kagari ka Marembo mu mudugudu wa Rugarama. Nibwo rero iyi nkuru kandi yabaye cyangwa yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 7 Nyakanga 2025. Bamwe rero mu baturage babonye ibyo ngibyo biba, wari utuye muri uyu mudugudu, havuga ko mu gihe cya saa 4 zo ku cyumweru tariki ya 6 Nyakanga 2025 mu rugo rw'uyu muryango humvikanye n'unganya nyakwigendera yari yashyamiranye n'umugore witwa Mukamabano Janine w'imyaka 37 y'amavuko, wari ushigikiwe n'umukobwa we. Urumva ko nyine umukobwa we yamuteraga ingabo mu bitugu. Amakuru kandi akomeza avuga ko uyu muryango wari usanzwe ugirana amakimbirane, gusa ngo kuri iyi shuro amakimbirane yabo yavuyemo urupfu, aho bikekwa ko hari ikintu uyu mugabo yaba yarakubiswe mu mutwe kuko yasanganwe ibikomere mu mutwe. Ni inkuru kandi ikomeje kugenda ibabaza abantu bose cyane bagiye batandukanye batuye cyangwa bagenderera muri kano karere ka Kamonyi gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ni inkuru kandi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngamba Munyakazi Epimac, yatangaje ko uyu muryango wigeze kubana mu makimbirane hashingiye ku businzi igihe kitari gito, ariko ko muri iyi myaka hafi 2 ishize raporo babonaga zagaragazaga ko bari batakigirana amakimbirane. Iyi nkuru kandi ikimara kumenyekana, inzego z'umutekano na RIB zageze mu rugo rw'uyu muryango banzura ko umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Nubwo intandaro y'aya makimbirane itaramenyekana, abakekwaho uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera kuri ubu ngubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rukoma mu gihe iperereza rigikomeje. Nk'uko nyine amakuru atugeraho akomeza abivuga, ni inkuru kandi ikomeje kugenda ibabaza abantu bose cyane bagiye batandukanye bose bo muri kano karere ka Kamonyi gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Bose nyine barimo baragenda bagaruka kuri iyi nkuru y'incamugongo kandi iteye agahinda yumvikanye muri kano karere. Hari nk'uwagize ati ni ukuri iyi nkuru irababaje kandi iteye agahinda, uyu mubyeyi ndetse n'uyu mwana wiwe rwose bagende babajyane mu kigo kigorora abantu, kuko murumva ko gufata umugabo wawe undi nawe agafata umubyeyi we akamwica, mumva ko ari amahano, kandi nyine mugombe mu bakatire urubakwiye. Ibyo rero ni ibitekerezo by'abagiye batandukanye bakomeje kugenda batangaza kuri uyu muryango nyine wishe umugabo wabo. Numva rero ko ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Si rimwe si kabiri kandi inzego zigiye zitandukanye cyane cyane iz'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano zihora zigira inama abaturage bose kwirinda kwihanira. Ati rwose niba ufitanye amakimbirane n'umuntu wawe rwose mwegere
inzego zibifitiye ubushobozi zibunge kugira ngo nyine ibintu byo kwihanira nk'ibyabaye ahangaha rwose bitazongera kuba. Murabizi ko iyo umuntu afitanye amakimbirane na mugenzi we nyine ari bya bindi biza kuza kubibakururira urupfu nyine nk'ibyabaye kuri uyu muryango. Mu nkundire rero kandi tukiri hano mu karere ka Kamonyi tunyarukire kandi no mu karere ka Rutsiro aho umusaza wari wugamye imvura yakubiswe n'inkuba maze ahita abura ubuzima. Umusaza witwa Hitimana Aloyizi wo mu karere ka Rutsiro wari wugamye imvura yakubiswe n'inkuba maze ahita abura ubuzima. Ibi byabereye mu murenge wa Murunda mu kagari ka Mburamazi mu mudugudu wa Rukingu mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 7 Nyakanga 2025. Iyi nkuru kandi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda Mukamana Jeannette aho yahamirije itangazamakuru iby'uru rupfu avuga ko rwatewe n'inkuba. Ati nibyo koko Hitimana wari ufite imyaka 76 yapfuye nyuma yo gukubitwa n'inkuba mu kagari ka Mburamazi. Bikimara kuba abaturage bagerageje gutabara ariko ntibyagira icyo bitanga. Iperereza riracyakomeje ku cyateye uru rupfu. Yanaboneyeho kandi gusaba abaturage kugira imirinda nkuba ku nzu zabo. Muri Mata 2025 nabwo inkuba yambuye ubuzima umugore witwa Imanizabayo wari ufite imyaka 28 wo mu karere ka Rutsiro umurenge wa Mushonyi imukubitiye mu rugo rwe. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubutabazi bwihuse muri Minema ACP Egide Mugwiza aherutse gutangariza itangazamakuru ko inkuba ari ikibazo cy'umwihariko mu bice by'icyaro kuko mu bice by'imijyi usanga inyubako nyinshi zifite imirinda nkuba. Rero ko abaturage basabwe kugira imirinda nkuba mu nzu zabo. Murumva ko uyu nguyu yaza kuza kuba afite umurinda nkuba nta kintu iyi nkuba yari kuba yamugize. Reka kandi tukomeze twihanganishe umuryango wabuze umuntu wabo. Kuriya kubura umuntu wawe birababaza kandi bitera n'agahinda n'umubabaro. Reka rero dusoreze hano n'aya makuru twari twabateguriye hano kuri KN Radio. Ahubwo nyine tukomeze tugende tubararikira n'andi makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi kandi niba ari ubwa mbere dusuye nyarukira munsi y'amakuru urabona ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone mukandeho n'akazogera kaza nako ni mugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu babambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ibane namwe.